Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kurimbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kw'igenekerezo rya 2/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu Burundi, aho Perezida Se.Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye kuri Fdnb bijyanye n'urwikekwe ndetse n'uko atekereza ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano mu gihugu cye. Nivyo tugiye kurebera hamwe turebe iri tegeko ryatanzwe bivanye n'ijambo rikomeye yavuze Perezida Se.Ndayishimiye ubwo yasozeraga umwaka wa 2025. Harimo ibikomeye bijyanye na high level military directive, turaza kubabwira ibijyanye na defensive and counter offensive operations ziri gutegurwa na Fdnb biturutse ku zatangajwe na Perezida. Turaza kandi no kureba ibijyanye n'itegeko ridasanzwe rya extraordinary security briefing, turebe kandi ibijyanye na field commanders, brigade commanders and intelligence officers, amavugurura yakozwe mubi byose bikaba rero bijyanye n'imyiteguro ikomeye y'ibigomba kuba ndetse n'ibigomba gukorwa. Turaza kandi kureba ibijyanye na joint intelligence task force yamaze gutangizwa, turebe kandi special unity border defensive battalion zateguwe ndetse nuko bamaze gukora deployment mu bice bitandukanye. Bikaba kandi bihura na immediate and proportional military response bijyanye na direct threat to national sovereignty. Turaza no kureba strategic repositioning of troops, turebe kandi logistical reinforcement, turebe command and control optimization bijyanye na joint operations planning. Turaza rero kureba kandi bijyanye nibiri kugenda bikorwa mu rwego rwa defending the nation and protecting civilian. Muzero banywanyi turebere hamwe page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu. Turebe rero uko ibintu bihagaze. Wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha bizibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyemere dutangura inkuru yacu mu buryo bwiramvuye kandi bunononsoye. Ndatangura nkubwira ko mu gihe umwuka wa politike n'umutekano ukomeje kuba mubi mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane ku mipaka ihuza u Burundi ndetse n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, makuru rero ahari aragaragaza ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Neva yahaye itegeko rikomeye high level military directive abasirikare bose b'igihugu abasaba kuba maximum combat readiness no kwitegura defensive and counter offensive operation mu gihe cyose bizaba ngombwa. Aya ni amabwiriza ya gisirikare yatanzwe nyuma y'amagambo akomeye ya Perezida Se.Ndayishimiye wavuze ko Burundi bufite amakuru yizewe wagaragaza imigambi y'igitero cyashoboraga guturuka hanze y'igihugu gishobora kunyura ku butaka bwa Kongo kibunyishijwemo mu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Mu nama idasanzwe y'umutekano inakita ko ari extraordinary security briefing yabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo, General Neva yabwiye abasirikare b'imitwe y'igisirikare, field commanders, brigade commanders and intelligence officers ko igihe cya routine post cyarangiye hasigaye igihe cya full spectrum military preparedness. Nk'uko bigaragara yagize ati tugomba kuba turi tayari, buri nite yose igomba gukora ibijyanye na shift aho icunga amasaha 24 ku yandi, kuko biragaragara ko ibi turimo bishobora kuba ari ibi bishobora kubamo igihe cyo guhungabana k'umutekano. Tugomba kuba maso. General Neva kandi yashimangiye ko ingabo z'u Burundi zinjiye mu cyiciro cya high trained at level, our rapid reaction forces, special force unities and border defensive battalion bahawe amabwiriza yo kongera kuba bakongera umubare w'abasirikare bakoresha ku burinzi mu rwego rwo gukaza rules of engagement mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu.
amakuru ava mu gisirikare aravuga ko military intelligence yahise ishyirwamo imbaraga, hashyirwaho joint intelligence task force igizwe n'ingabo, polisi n'iperereza hagamijwe gukurikirana ibikorwa byose bishobora guteza umutekano muke. General Neva yategetse ko hakongerwa ibijyanye na ICR operations, intelligence and surveillance and reconnaissance, aerial monitoring hifashishijwe drone, ndetse hakakorwa na forward operating bases hafi y'imipaka, counter insurgence operation mu gice cyibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro. Yagize ati buri gihe cyose duhora twiteguye ko umutekano ushobora guhungabana, kuko turabizi ko abaturanyi bacu kuri ubu ntabwo batwifuriza icyiza. Niyo mpamvu mwe mukora mu nzego z'umutekano murasabwa kuba maso, murasabwa kwitwararika ku kazi kanyu ka buri munsi, kuko isaha n'isaha ibintu bishobora kuba bibi cyane, ibintu bishobora guhinduka ugasanga umutekano urongera ahungabanye, bibaye bibi cyane. Nubwo rero Burundi bwagaragaje ko ubwiteguye intambara, General Neva yasobanuye ko defensive posture itavuze intege nke, ahubwo bivuze kuba witeguye counter attack capability igihe cyose igitero cyaba kibaye. Ingabo z'u Burundi zatangiye gukora strategic repositioning of troops, logical reinforcement, munition, fuel, medical unity, command and control optimization, ndetse na joint operation planning y'ingabo za Congo hashingiwe ku masezerano y'umutekano. Mu butumwa bwagejejwe ku basirikare bose ku maranka yose kuva kuri private kugera ku senior officers, General Neva yasabye gukomeza discipline, professionalism, loyalty to constitution, abibutsa ko inshingano yabo ari defending the nation and protecting civilians. Aho yagize ati tugomba iki gihe kuba twakora ibishoboka byose kugira ngo turindire umutekano igihugu cyacu, tugatanga igitambo icyo ari cyo cyose gishoboka. Mu gihe amagambo ya politiki akomeje kuba akomeye hagati y'u Burundi n'u Rwanda, itegeko rya Neva riragaragaza ko Burundi bwahisemo military preparedness without provocation, bwitegura any worst case scenario mu gihe imipaka yarenga yahungabana. Abasasanguzi b'umutekano baravuga ko ibi byerekana ko akarere kose kari mu cyiciro cya high risk security environment, ariko sarito rya diplomasi rishobora kuvamo regional military escalation, nk'uko ro bigaragara bijyanye n'ibyo General Neva aherutse gutangaza, agaragaza ko bafite amakuru ko Red Tabara yaba ishaka kugaba ibitero, ariko ibi byose abagiye bashinjwe ibirego bagiye babihakana, ndetse Neva ntabwo yigeze na rimwe agaragaza ko ibintu bishobora kugenda biba. Yagize ati intambara ikwiye kuba intambwe ya nyuma, ibiganiro bikwiye kubanza, kuko amahoro arambye adashoboka mu gihe ubutunzi bw'igihugu bwiharirwa n'abantu ku giti cyabo. Ibiro ni byagiye bitangazwa, ariko kubishyira mu bikorwa byagiye bigorana. Ni no kuri dusoje ngaho tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere ufite ndetse abone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Travista.